Alright, nibwana tubakwithira nindi ukithira ukiwatana na uni orobo rwari oringi kindeto cheru thitatu no orobo rwari nindi yeya mwara tukupanganitie kindeto chetu. MC Mutumana Zenke kuwabatithikaritie na thirikari ya kaunti ukunia kunenkerwa milioni 18 indi ni 33 okiri wandi. Maandamano ya kwerekana kubangwa ukareko bichine ya ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kuna makubuthika kumania no kare bunene. Bakangeta kuwa boba trenda kweria nja ya mubungi ya Dan Kilion Deva mwiria vamenete karekene kwa tambaru Finance Bill 2024. Aziza Kadomba guchumire kuregana no ritingubwe IG kome bakiende dira kiuma rukage tene kiu. Wanaitwa madhidi wa uruberu arene Purity Richard na Ngeto Phineas. Imana, wedhe wakiwatana ya na ulimu wankamudhiana wakithero kiula wanyumendato. Kwena kalono, ndato choro dhaidhato ikambiria chuchongwa. Tukambiria na tenene mutungeri wa baraba ingine ni ambunge ya kaunti ya Meru nende nwe Patrick Mutumana munini wa Kiezipora. Kinyaka na Zenke ni bethirite bakiwa boba tethirite batikite kanira kia na ripoti atinende bakethira bakia mukera mungana wa milioni 18 owandi akiaria nende ne bethirite bakiwa betikanite milioni 33 chikethira yeta okirwandi na kecho nende kana kuketha kinyako na milioni 3 chekigina kia basari MC baba iliba ugitebo kinyabu bomba kwithira bukyaluka kithira akariba tethira nende bakethikira wa ugebo akaita karabaketha bakiwetha kia ikarobya muinge birabangere kubethega kyumiki bowete nkoroki kwa kaita atongeri bethirite nende batekuthia tirakayuka kari muno thaira nende bethira bakirita ugebo kimichamaye muthuri murioki no twambiria chio ateto arayo ito ari neto kiandika minutes na chia ignorance inete na CCM finance mutrade nyana inete na twarika nicho de nyamere tiunde na chia ndo na arua chia gogera twetere no ra twarika nerie Mutune mutongoria baraba inginde ne mbunge Meru no Patrick Mutuma agitariria mitaratara barekire nyuma gutirima na county assembly ya Meru na thirikari ya county nikenda bomba kwaria manto ya budget akiwote nyama barikeni atembetiri gitake wadi milioni 18 enda ugite mwakira nandi mbauge tende gorwe milioni 36 irikethwa kinya kiwadi atukuga nande majority na umore orindete negotiation team wera dara twangirire utino twarire manto ya 18 million kega na twaririe tware development money ira igemba gutakia antibamiru ka karibu Meru ogaira 1.541 billion ukaja kwikaira 45 rejaga 3.5 million per wand ko no meni chetu kuga ora twarikire kuga tona ke 3 million per wand toekire tekire mbasare au kuga toekira 3.5 million per wand luchoka kera mbasare 3 million bechika ya 36 ko mwananchi wa Meru kama kali wa Meru everyone to gena mwanga yone 36 million per wand na kulingana Mutuma agitembesha icionthe na kinyini cia tiko bisine ngavana chege maendeleo na mwanga chitireki mwingi nikenda bomba gwita uge bora mbecha ikethwa chitumika na toga mbecha chio na mwanga izo a program based budget togenye to go flagship chia ngavana no mwanga ikadura public participation no mwanga izo PP ke chikwe ke akariba Meru boge ke flagship ni riko bakwenda flagship no wangaika at cross all once no mwanka wandi ubekuona 8 million chia flagship na no wangaika PP na no mwanka submitted ikenda akariba Meru ka akariba wandi boga flagship ira riko bakwenda kuba tutembecha tugere nitiko na uchonde ichide chonde chidwe PP na chadhirwa PP chombe kuthingatirwa na antu ugimbi bakwenda na kila wandi yone mbecha ile batere kuona mbecha ile kuya 36 million per wand amuna bubu ona kinyake thambungi ya Meru
na thirikari ya kaunti bakarire nthi barire mantu jagie bajeti mumbiro na mwiri kumenya ati muthenya ja ruju kugethwa kwina ikaro kia mwingi kia gwita uge bwao ura mbeca ikenda utumika bakiuga nandi mwingi bauga mbeca icitha ciongero gwita kiwadi no ubakathithia kwenda kwira mumiru mbeca cia miru county cia county executive kacia ngavana kana cia MCAs cia kariba miru inkwenda kuria miru ruju paumire beje public participation ira tutumirite twi county assembly ya miru iri Kamunde Hall beje bere county assembly ura bakwenda mbeca ciao ciumbo tumirwa kiri budget iwijite 2024-2025 financial year akariba miru beja bauga barenda gwikirwa 45 million ira county assembly proposaga ki county physical strategy paper batu ni tukathika bauga barenda mbeca uchitie 50 million kenda akariba miru bona maendeleo jara bationete miaka iri thiri ni utukathithia ai matrike twangire twi committee ira yetete ku negotiate bado tuna powers budget committee no tone kuthia budget kono ongere mbejire kuma 36 igakinya 45 na ongeje kuma 44 chakinya 50 na ore gatara masabu jao yone ni batere kono kinya 50 utito boki aringa na bagata masabu jeto bato to get minimum ikeja ku minimum with 36 a million per one na ni kuringana mutongire bora bengi Patrick Mutuma na munino Ezbora Kinya bagite mantu ja barabara Bani MTF igitangugi kana kandrathi mbobe kirite mbeca na nara barabara iri na urekethwa gitaitũra ngugi ko bado twekera barabara na litora na mbeca ciayo kira tukusecure atumbo change barabara nera iri ne kathiate ne kathithwa lakini kuchwa contractor ugitangugira na executive chwa ingavana na department ya ichora ko kera twachura roko contractors na aro njira chio ndere chivitwe nonto makaza twambere chavirwe within 2 months njira chio chivitwe na inya contractors bameru bakona ngugi na inya na bameru bakona ngugi ya gwitira na inya mbe chekombo security meru matinyo kona thina tu ne meru kuko kila mtu akira hoteli hata na kila mtu nakoro tembecha mbecha kwa na mbecha hata hotina fuwe mbecha na ruzu na orinde mbecha chitura chiko na reku na ara ko KMTF kioni utira to mbagweta njere neu no tira menda no tira ngamenda na twathithio u yewe kathiria thina ingi ndaigitwe first gentleman ria ari bachwaga gite bakiuga kwina various and several rules ndariganira mono no tucienderere kinyani administration yekuja lakini batu tu county assembly tukwenda ukiwa problem weu majority leader kuuga mbere ngavana raja wa branch check akandika irore akenda lakini yeje ikamika sure kute ward kinyemwe itina maendeleo ja 45 45 or so million na ikieja na allocation na muthiene nandi bakira thikare county Miru uge buria akariba Miru bagaita buthe bukithingatirwa inkwenda kuromba county executive yetu itongere twi madam governor uria wananchi ba Miru bakauga mantu ja konie budget bae wananchi heshima no ibo bakulitirwa ngugi na ibo consumers ba services iri kweja no thirikari ya county ya Miru ituonete ura kuretete thina na angi riria maoni ja wananchi jatikumba gwitirwa na inkwenda kwira thirikari yetu imenye mwananchi no ri na final say kulingana na katiba yetu ya Kenya iri kurukirwe 2010 Muthuri Murioki World TV Mutindo Kangangi Nagera ko ni atini de akariba mwa bakangeta Igembe Central bachimirete na kwidetera kumania nandato ire kwerekana kombe kaigoro etini baredrete nende bakibanga bana mubango ya kwedianja mubunge odan keleka itakamanda mano nende bedrete bakira kia bidabo boridi gotio tumire nyankuru kia kidimi na kudange kia janzi bakyoga nende badi borebudia mandamano ya dhiri monikyo tandato Marion Karuki na Rondoro ni akariba kumakangeta gicione kia ubunge kia Igembe Central baraba iturite kwithetera na wikura ati batari na mubango ya kwethia mucio mubunge wa gicio Dan Kele wa Karitho itanyeri kwerekana rira bangi ntuku ya igoro urira mwingi yurethiritwo yuandamanite ntere mwanya nthigurune akariba bakiorotela obisi ya Kele iraba kwaniyo irakamatire kundi kia antu barari na mathaga ya wikaria nja kwawe bakiwa akariba kangeta ni barari na mubango ju turonere anto banjire go ya bikibiki bena timu mheshimiwa Dan Kele
makiuga kwi antu babangite kuithia kwa mheshimiwa bado twastoka tauria no bangite kuithia kwa mheshimiwa kuma antu kwera finance bill yakulugire uteinya maandamano ya bwethwa Aigembe Central utonto bwatendeka na beya na GSU ngari ithatu na antu ibarari nyasi line kwa kilite akwire kwa kwerokana na ati antu bagari kwa kilite akwire kwa kweso ti o mantu beto no gutwire wari ku wawu kinya kile na abwithire makosa rira araumire au eto so antu bakiotene ontu akiyo kwaraniria na antu bage kwa kile ara kwagaranga kwa wata monki ba beta gwori antu bage iba baringira sima moto thimo kwa hiyo kile ukaruthanu na antu baku tukwenda kwira mheshimiwa kile antu baukunia andu baku bauba kuya report yonto ya yu no ndo bakuendelea wikira antu bakangeto bwa na kubwithi intimidation na utuma wethira batine imani no ndo ria antu baitiria u beye nambia bau atwatu makuriwa twetete okari kwa mheshimiwa akatu kwenda ku antu barabara yete tika kwiro bera antu bakangeta kinyatea antu bakangeta ni antu babaingi katu tendete ndwa na mantu yo yaktukona yakendelea u ya tuma antu rerwe mheshimiwa ndani kile jirani okwa kwa kile ukaethwa kinyama goko kwathirika membi kinyaro roko kuya kuni ngwa indare awaya indalwelete no muntu kangeta kumba weta akenda kwithio kile asinyaga ukathirika wende nkoi siasa mbaya na siasa u antu beto itutethia itianto bage yakangeta ba matoki weta anture ne kwa nibo kwa ukari guteka ithwe werazo te muntu kangeta ora na nieu no te muntu kangeta ruya na maendeleo ni araba kuria mubunge kele na kwa milebo ya obisi yawe ya muikirithia nthao na atibo bakaringanithwa nawe na kile watanto baku mheshimiwa ndani kile watanto baku beri wananchi bawekete tene kiu isawasawa beri wananchi bawekete tene kiu tibo bawekete kuo ibado to wekete kuo kuo weto lweli ofisi yo kubo ya muno no tumira botho kuna no tumira rieto botho ku na iba kuromba marieto yeto kangeta batu kinya maandamano yakethera ikuo tutitonga kinya into bya muntu into birari thokone ngua na bino te kintu kya muntu gitongethetwe nture kangeta ibyo nthe nurongo abona bature ibari ko batu kumenyere kwina atari kangeta etu tu kangeta to batu kumere kwina atari na kwina manto nto ya kwenda kwithia nyumba ora kure antu bo bizi to bari wate boturika muthiani bakuromba mabisa baborisi batumika bothoku kwangaikia athiuthi bara batongeretie maandamano ya na baba yekene jenzi riraba kubwithia maandamano ya thiri borisi no yatumika mbaya no ntoria mtu akwethia akiandamana na akwethia kithethera kinya asikari wengo no kona na kuya kuringa muntu tiangazi asikari karinga muntu rungo ntoro asikari ngire nimeona hapo GSU ila tukia asikari kireti kitambuki lakini muntu la kuringa kirete luku wewe ingirinya 10 uende maofisa wetu OSPD hapa OCS hapa na DCC wasitumike kisiasa kuumiza vijana wa jenzi wenye wanaandamania haki ya Wakenya wote. Mimi ningeomba polisi wasitumike kuja kuvuruga maandamano yetu, ni ya amani kulingana na katiba na tutaandamana kwa misingi ya katiba, hatutavuka mipaka ya katiba. Nkiripotera Weru TV Kumembe, Bito Marion Karugi. Nangino kunati akariba mwiri bachumiretie komeneria mubunge kare Kimbioki kumanenwe kuringa kura wetikira Finance Bill 2024 na kuwa koni kwendi akari kweguna wewengo akaitana kwiba kuromba thirikari akaunti kubabuthiria gitakira bakuwa getigira kuthara meri lemithira umwati mugambi no tuthariria chukinya Gaga na maruru maujurite viongoni vya Kenya gĩcigo mbunge kĩa maremu nthĩ tũrario ngatho koni ya mweria wa Ndiaganga kũgwata mauge na nkinya mendekithia ngũrani kuma kĩrĩa karibambari ino igũrũ rĩa manto mara mathiĩte na mbere ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya kenda tatũmo bao tũkaomba kwithirwa tũgĩkinyia ntũmo ino kĩrĩ baraba batĩri ta buratongoria na nkinya thirikari iyo na tũrĩgua twĩbainyĩrie mũno gũtĩ mĩcara tegu tũgũtambua na batĩbaitĩrĩrue misala ona gutewera no umwe baturutagira especially kare kweto Mbiũki ni mwaka wa 20 tudi arenda governor miaka ingi 5 ituike miaka 25 mbunge niyo babo kongelo bakuga yesi baubere bari baseria konge gwa kodi bategeje kolomba kula ugaire bategeje gotolomba kula kaba gotolomba kula ni no ntobalaria gotosaritinare mbunge tito twinde gukua totole gukua ukomweria meano mweria
bariuga batatigwa nyuma kagita kabathingatirite imwe kwa imwe kuma kiri nyomba cia ndeto kururumukia kironda gikuru bariuga batakenwa iburatongoria bao baringaga kura na nyuma ni thirikari kubongera mucara kudikeleretie TV ni mono twekarite twegwe misewada ni turegwira uralo ambere gukirau na ni turegwira bagwa gukira kaba gwetokia gote barabara gote nombi wesirie muno miorati twa yuthi umenye ona ni ndoni gatuti kurugwata na boto kwenda tonto we araringire yes auga tio tokue lao ndira ne tusanokete zaidi tote aturari we ono ntolongere MP misala auga tio tokue na auga 2027 tugatirimana lao ndino tetuenie bo atwenirie mwaka muthiru ni ndio na bafaita ko dibonde kuma bakaleke ko dima MCA Ruto wewe ngomu bangole atwirite ungwa netakaso kirariganirwa aida nja ito dia pikipiki tore tinda ko inga ona ni ndiria kwera ndiria wira ino kire bune njera maruru na tongoria baba bariuga gutire gweba kwenda kuona kana kwigwa kagita kanontu baturaga kwenerua na gutire na mothi na mbere tuguceria uyadi na twanengerwa ninte na jugo nyingi otigambire president wetu Ruto acokere misibi nyuma ajokia kuma Kenyatta ajokia kiange na arakinyirwo no atuike president bure wananchi ba Kenya bakuga nietekanie nabo wile mwindu atiri 2027 akeja mara kulomba kula eja tuenie botu amwele kula shushani mwindu mwankomde tutalo muona na twamuimenile fuega atalotedia nombi kana tuona no mwindu no tukuona kwenda ngabana mwele agatwedera baritie kagita kagwa bagitumanaga ntumwa kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tongoretwe ya ingabana Muthomi Njuki bakiugaga mwiria kuratuganwa ngeta gutire gintu kingi kioneka nyuma ya gitakia thirikari no kirabekirite kuora gitakia mwele kiorire gukona tute security ng'ombe gaikuo tuko gukona tute security tagwakwa gwete ugatonga ninte stimani na miaka 54 ntoro na stima gwakwa na njenjirani makareke mama onda nembije no kumbana ni utikumenya wala twari nagwe mwaka wendo wake olaideria ga muno ni ukathomi nkwaria wesirie muno nteto jiagitagiki kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi Twanagire kuneta tungeria hapa ngotano ya Azimio tongereto ni mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ibori thirikari thikire mathata ya Gen Z inkurukiba wete kamiti ya menkana ithurano nipatire kwithira kibangana kwa boya ni kenda kari rapaga ichumiria kubuta ngoya bunge bao baria bethirite bakibaringandi ne ndipo ithira boikinyanila Ntuku imutunyume imwana ntere mwanya ja Kenya kweumiria kiri maandamano makuregana na utongoria bwa Rais William Ruto riu ngwatanire Azimio itongoretwe mutongori wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nithite na mbere na kwinyire mugambo nju wa Rais William Ruto kwebera obisini. It's time for Ruto to take responsibility for all his actions. He has blood on his hands and he should go to allow for a smooth transition of power. Kenyans have had enough of Ruto and are demanding that #Ruto must go today, not tomorrow. Ngwataniro eno ikimenagira kuraga kwa imona bingi kiri maandamano mama maria methirito makithi na mbere kwa bime bithatu riu na kuga Rais William Ruto ni wabatere ukamata morigojo. According to the Kenya National Commission on Human Rights, local and international media, the police executed a shoot-to-kill order that extinguished 41 young Kenyan promising lives, with over 300 Kenyans admitted to hospitals with gunshot wounds. We reject the poor leadership of Meru. We reject the poor leadership of Meru. We reject the poor leadership of Meru. Gen Z, Gen Z, na kagita karia Kenya baingi bathitite bakae biotongoriani abunge bamwe bala baringire kura muswadu wa kigina wa mwaka wa 2024 na 2025 riu ngwatanire ni Azimio nirutie Rais William Ruto gwikira saini muswadu bangane bwa IEBC kenda commission ino yomba kuthondekwa na yomba gutetheria kiri ithurano. Azimio demands
that the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill 2024 be immediately signed into law. We are aware that this bill has been sitting on Ruto's desk for days now, and the Kenya Kwanza dictatorship is reluctant to sign it into law. As a coalition, we call out to Ruto and demand that he assent to this essential bill that allows citizens to hold their representatives in the legislature accountable. By the way, the Constitution says if you want to withdraw your member of parliament, you have to wait for 2 years. The 2 years are coming to an end on the 9th of August. So really this is timely. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathinya. Asezaga Kathumba ibethirite nende bagichumira kia kureo ritingwebo munene wa borithi Japhet Koome bakiuga nibatikumwo bichine ria bura mwandikitwo Ndeto Boniface Mongera akwithira itumenyitha kene ati asiasa baba ugite Koome na remi ningwina na batire kwithira akiumaruka bichine eki. I, Japhet Koome Nchebere. Jio polisi Japhet Koome mwana Nchebere na ndi mantu jawe iso nekene jakembiro chabana. Which is similar. Igitaro kiwathani bokaria kiretitheti kyo nekene kembiro kulingwe migombe kimatokiro na gicithiro nakyo kinya kirithirikare Kenya Kwanza ire munenkere gite ikionekana kumwebera na kumunekanire mbere ing'anyi. Senator Kericho Aaron Cherio tunemutongere baba inge kiri bunge Senate. When we face the post-election violence, day by day, General Hussein Mohammed will brief the country and speak to the country and give them an update of what is happening. How can we face such a crisis, Mr. Speaker? Up to this particular point, the question at the back of my mind, is this really the right man for this job? Thina ya iji Koome kuringana na aria baru akenderete kumamira matu na kenda kweberia kiri kabatere kwethura kibuto ngogi kana ngo athithia okoro aibute. I think his stay in office is no longer tenable, Mr. Speaker. We must do a proper reshuffle within the security apparatus of this country, especially the Homeland Security, Mr. Speaker. That the Inspector General of Police must be called out for failing to provide leadership, Mr. Speaker. The words that the President used on the former IG, Mr. Mutiambai, on the level of incompetence and being clueless, perhaps those words are better suited used on IG Koome. Nteresho ejeresho tongeire kiri bunge jesene tishidirizo shimo kushaniria IG Koome kategate bonde bakionekana kuthoma kuma kiri penji emwe ati kabatere kwethirwa kibuto ngoge na kwana makareka joge bokaria mono kiri maandamano jaithu jaleo na IG Koome ria gwita mugambo yamureterete karuka konthe. The responses to security that the President was doing should either have been done by regular briefs by the IG or by Professor Kithure Kindiki. What was the President being put there being humiliated by the people of the media? When the country is burning, the IG is silent. Even not legally, even morally, Mr. Speaker, the Inspector General of Police should have even appeared on a regular basis to update the country on security situation, Mr. Speaker. Okay, report ranto Shoro TV, kuma jake ngine nekine kimushu Nairobi, Mbeta Boniface Mongera. Right, na nikumira kinde tuko tukiona kanya kakunoka ndi chokerete nyumeka katikuraya. Utaka kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ai, ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega.
au nyongo eterete ya bebe mpimelo ndugela nyomba etere kadiozo chiwa ndo mefairi ete modugi ndoka imodugi ko yo tumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals tenu kwa tukalania wa nyomba yo zuzu nane Afya Plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana Tembea kwingi nikuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho jumutu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku wega bwa gwikaga muthitho ari o munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonthe ni agitumi na gwikaga muthitho rionthe ni bubwega ni untu bo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe turura ria kwi nagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Mabate. We mama mabate. Mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee.
But here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games, Europe's biggest football event, live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So Ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Nangina kunate Minister Mithikali Nturi mubunge mugambire ndekire Seneta Kadhuri Murungi na Gavana Mutahi Kahiga bamwe batungiria baraba ukari mathikone ya muroina wa munini wa Rais Rigathi Gachagua kiaria Nturi netirite kiana ntumwa yanjuri cheke kuboreria nje Nturi ne yemirera akiongela Gachagua ni mwana wao na Kadhuri ugani batanite na Kenya ochiringire kona nindi ikethira itethira kendiguru Gachagua nethira kiore kinindi kuthira kwino kiri na thiri ndigurune na jenzine ndi bakwiye kwa kana bakwithira bakieka kinyakithira nyangi bethirite baetonyaira maandamano ya tariki 26 Disemba mwaka wa 1964. Minister wa urimi ndene ndiguru ya Kenya Franklin Mithikali Nturi mangabana abunge na tungiria bangi mwanya ni bamwe baraba kinyete mathikone ya muroina wa munini wa Rais Rigathi Gachagua. Meleta pole na rambirambi kutoka kwa the Greater Council of Elders, ndio wamenituma hapa. Kaniambia wewe ukiwa mtoto wao, mama yako akiwa ametoka pale nyumbani Meru kule pande ya Kibirichia, ukiwa wewe ni iba wetu wako na wewe wakati wa manjonzi, wakati umehachwa na dada yako, na kwa hivyo kwa heshima ya kanzo yote mimi wakaniambia nifike hapa nilete hizo rambirambi kwa niaba ya watu wetu wote wa Meru. Unaona ni mzuri, viongozi wetu wa Meru wale wamechaguliwa huko pia wako hapa. Ni mathiko yara yakarikite ntere chimirera na nyuki ndeni akaunti ya Laikipia ya kunokia Lea Wangari Muriuki. Lea Wangari Muriuki nini wa Rais Rigathi Gachagua kero ariarokia na urete ndukimbithi barabethirite bakiandamana ni bojenzi utigana buruna maandamano akiwa nindi kurenyangia bethirite baikumaira maandamano ya na kuyukia kanya kaukuia na kinya kwenyangiria akenya intobyo Generation Gen Z, as your father, my sons and daughters, we have heard you. You've spoken very clearly. The message is home. What you started as peaceful protests, unfortunately, have been infiltrated and hijacked by criminals with criminal intent, who are now engaged in looting and creating mayhem. I want to, as a father, as a parent, to appeal to my children, my sons and daughters. Listen to us as your parents. I think if you agree, we want to plead with you to call off the protests so that criminals do not hijack them and engage in criminal activities. The president has already acceded to your plea to be heard, and you will be heard. Anthony Akie, Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi akiaria mathikoni ya unethirite akiwa wete kwenda kwithira kiongela wa muchara ya burani ndero angirwa michara rwithirite rwitarakia akiwa tayari mbeche uchithire chichoka na utethia akinyontoguite ni betikaniritie kinya na bunge bangi.
tumeamua kufanya servant leadership katika taifa letu la Kenya. Na tukianza hiyo servant leadership, sasa hii tuko tayari hata kufanya kama mamishonari wale walikuwa hapa wakati wa zamani. Nimeona hawa SRC wamesema wananiongezea mshahara, nimepiga hesabu nikaona ni 24,000. I think 20 hapo sababu mimi ni deputy speaker, inafika kama 20,000. Nikitoa 30% ile tax inabaki kama shilingi 12,000. Mimi nataka kuomba Wakenya waniruhusu, pamoja na nimeongea na viongozi wengi leo, waniruhusu mimi hiyo pesa nirudishe kwa SRC waweze kusaidia Wakenya. Na wale wajumbe wote tumeongea nao tukiwa pale kwa mlima hapo kwa hoteli. Hakuna mjumbe ako tayari kuongezewa pesa. Ile tulipewa wakati tuliingia mimi tunaona inatosha. Saa hii tuungane na Wakenya, ile shilingi moja tunapata isaidie nchi yetu ya Kenya. Uria mwega na Yesu Kristo kuma Kurki akari 55 na 50 untuku yena tunibedrete bakyamu kiro tungata bogi moderi chibitare ne akero batani tenan daktari ba mabachibitare yakinyata bakyari boriti mwinge guchumiria na jirene ne kai takara kwedira kwena mubango ya yuken nabaguneka Kelvin Kimadi na Ronaldo Ukari ntugu ya muthia kirithatu cia mubango ya free camp ya utungatira mirimo ya mindindi cibitari ne St Teresa ntere cia kirwa na aria mubango yuyu yikingwa atino ya madaitari kuma cibitari nene ya Kenyatta mucine munene wa Nairobi na ngwatano ya cibitari ya St Teresa. Kutoka Jumatatu tumekuwa na orthopedic screening camp na madaktari kutoka Kenyatta. Hii camp tumekuwa tukifanya free kusaidia community. Hii kambi tunaifanya kila mwaka na tunaomba watu wawe wanajitokeza sababu tumeweza kupata namba kubwa sana ya watu wenye wanahitaji usaidizi wenye wako na mashinda ya mfupa. Kambi ino tugite nayo inaitwa ya mindindi kana orthopedics. Nitumbete kugo na topalete ntuko ithatu kuma Monday, Tuesday na Wednesday. Na kire ntukia mbere nitwagatira ngude turn up ya patient. Watoambire kugwata 190 patient na muthenya wa Tuesday tombo kugwata 180 patient na tukia Wednesday tombo kugwata 167 patient para begwite pena dena tofauti cia mindende na out of those screening tombe tekodithia ni turambire kugwata 30 patient by different operations. Taino twetaga total knee replacement either left kana right knee na tugwatete surgery cia total hip replacement either left kana right hip. Bamwakiri baraba mukirite kana kuguneka mubango y'uburu kirendetere mami okwa aina thina ya arthritis kampu yili St Teresa kirwa na inkugantu baba inge bate kwithira bakimenyaga mantu yaya na kwou bamenya ikureo nikenda bakareta endo bao na bobongwa beje kuona matibabu na beje gutungatirwa ikampu njega mono nuntu murimo yura yo twire jwajite mami okwa inarwa jo amenyekana na inkugaibwega mono nuntu kwa kampu ije bwendelee kuja na gututethia miro na cite uku negua kwina free camp kuri antu makuthondekwo theri na ukanethira ni makuthondekana wega na undumi yao nkuonere mbega na antu marari engi ngwiciria turai nkuruki ya antu ta 200 kigura na mekarie na ino ni ntuki ya kathatu na niyo ya mwisho ya kambu ino. Otherwise ninkiuga thibitari ino ni na tethia antu muno ongegua thirikari niyo no tethia ngimatethia nikenda thibitari ino gakura ekane bankuruki ogu ngwiciria tungigua tukenete. Otherwise ninkiuga ni wega muno na antu monthe ni makenete kinya services cionka ni mbega na antu kwonu mutaratara na buria magwikara na rumu iria magucona na mandagitari marari engi nontu kurai na rumu nkuruki ya rumu ta 5 gwi 6
ira antu makundumeagirwa Tariasa kire mwingi muno na inyeliti kuria buru itumibia kuria ira kandi NHF kiri omuntu nturene bea ninkienda kwila na rumu gete kandi matuike makuria kenda tugatwika Akariba ntore ya Kasarani ego jisti bameneti na mudhuro yo mnene mubunge wa Shadrack Mwiti bakiwa bamwere ya kumuona kaitaka kampeni cha 2022 ni bawete barabara Mwiti kinyiti wetikirika na kinyandara cha yauriere ogwatine kiribona na bawopura pakweda bagita chukuru akariba ba pedrito bakiongela na kawa barongweruwe na chirengi mana ilinde mwakene yo 2027 bairido mutugi kare nandato nkuruki Baba ne akariba wandie gojisti banture ya Kasarani bageshumiri na mudhuro jomorito kumenedia mubunge wa Daktari Shadrack Mwiti nikira bakwa ukuru kirotongeria bwawe kiri rojiro urene kwari nandagacha iraba kuga yadharirwe bekeru irane baga kirwenge daga chere kari tenande omori wakagita nkurukia mwanka jumwana mieri 3 akariba bakiuga nande bate kuona gwetera bakiugera bakiro yakiro na migogo akariba bakiuga na baskuru batumba gwetera ndagachene ejo amona kinyaba mo bakari bagitari dio ndagacha eje etempanga kirbo aria kinyangari na bikibiki chao chunagira rojene rungwa na ndagacha eje direte kigwatira njira inene ira yumete gikuru ne gwetagitene gutonya thokone ya Kasarani ndiwe kagwata njira ya gweta thokone ya KK kana gweta ntere chamara tukori atiri tikabandaga seu yetu yari onuntu yaki ndagasenga no roje rwakuruka era ndiguru matejeje jakainga ntobeja bakarita roje rugatonya tukambia kuhuna nayo antu baba kweja bakiuga bakaronda kabatukinyangire ndaracha Dewa ana baraka tukudiku ajiali baleka matana gituro twana tulitinda tulikinywa mwankaja tukero baukinya dajenge okolo bakeja kubejera nikukuomora kwanda kasayenge gyakwa kuna bintu takeu baba ibakire nge gatere tukuomora ndagasa omolirwe ni sandira ki nonto no wanenkerete antu bawe contract beja bomora bakeneta na batakinya kaire into bida bionde baretete au ne bietira na roje rokonenea nkorokia kariba baduga bakia gandagacha kinyamira ndienge akumakere thirikari nene bobate mionete bakiuga njira chao ne chathukangire buru na kinya barabara ya KK gweta morogera yekagirwo rami akariba baugite nithirite rungami wakagita ndethe kuma KK kwena mamoroga ira yakone kagirwo rami kotera mianekirwa yekirwo rami kanusu kuma ira nerwa kwa biashara yetu yene irathoka bunge ni akariba rabaugite mubunge wa Daktari Shadrack Mwiti kuma kagita kararombaga kura cha mwaka jwa 2022 na ethira gitonya wathanine kuma leu mature neja wata kugita toto maketia muno sandira kiogwe inaokaraga ende tonto tokura ira toto kuona go karagana ogwote onekaga yani twakuona rira wekerete on speaker egoro ngari no thingatete na mulolongo ukiromba kura ende kura igokoroka otekinya ole wakende nimbiende wezirite kendo gutema endeleo gatothitheria na muthiene ni akariba rabaugite mubunge Mwiti kiri siasa nthirwa bairiri na chiringi 200 mwakura na kou baruga kiri siasa cha mwaka jwa 2027 akariba baruga ni bethirite bakiumia na bagakaba na ndebene ndienda gutuma gesandira Kimweti mwera nonto ntukwera aturetere 200 kinyaja na 500 kinyaja na ngiri mworoga tote muthura na nabwire sandira kio abaula turetere 200 abeja na 500
tutemuthura kuma Kasarani Wandine Goji stige shigombunge ke Southiment nke report ratito shawero ria kwa rieto ni Mutugi Kare akari ba marere gembe no ne bako deta nonto wa Kenya Power kubeka mundu ne konkuruki yemiriele baro transformer yene dire kiduka na nipedire tabayetra ingende kuma ile kuirekea nende tedrekea kana ne barombeti mubunge wa Julius Taitumu kinyarwanyiro wa Kenya Power and Lighting Company kudangi kironto bokendo bachogeria stima Nicholas Chibari na ripoti Kenya Power baba itagira transformer botaringire after transformer kuretwa ethire mweri umwe bandu itakana turo baringira thimo ibombero twira babu anto ba marere bokarira mno na turo boria etomige otoma bawo u ibaitire thimo batendele to nele akwari aro ariro twero anto baba Kenya Power transformer nithwe endre barenda twithie transformer tutura kiundrune akaribaba ntura ya marere bakigera murigo kiri kampuni ya kunenkanira manyama stima ya Kenya Power baliuga transformer iraba ikiritwe entereino cha marere baina oma baro to sisi transformer iba turairia au transformer to etikitwenda nembe inanto kume itaru mweri ya 5 transformer kuria meri na tete wedo ziloma ngai ziloma yera dora gerwa ngete era ditwera mbea dora era donio enda tu dorua kinya muthenya kianda jitete mtomba kurenya bicie toto chijongo chiorire na ngo techo tuona nyete kurua cio endu lo ititima ne baira tuania wero kwa mundu kababa kinya we bagire otura irichuo ajere mbere twaria kinya tumenyereti mauta tai barekere kurai bionde biorire ende tuiria rothari na itwara iri nyungu ekorua tena mwangi ogwendekiriro okiaonekire OBC eno ya Kenya Power wa mwana mubunge wegembe no Thito Julius Taitumu baruthe Bolempwe kuya gutigira bagona mwanki iwao kwanjiria gwakana kaire nonto ibakurukira mithangiko emenene tweromba batwe idura rire angalie marere twaganirwe stima ito ikato kuromba rire romba kuma ke murungu abone ngira wekwen batwera iri kwenderwa kwa kwenda tukona kawelo itu batu twagiro bate abatwero onto stima cia tu itakana na transformer beturani batwekirire mbea inde kaba bato toruo kaba bato sogeri nyere to tuane thuki asie thuki oran tona mwanki demo na remo kaba nyeke ya tolika ria au tukiona mwanki wethuri kinya no rara kenyonzi yake kutweka na kona thiringi kumriro na rira aba mora tonda kaba keja kwatia ni watu hapo kuwatia kando kaethia nyumba kama ngio kuwatia mitaa kwa itosi athoma ne orerua atona bia kuthoma thai twina thate transformers ira ciete wikirwa ankiriana kuna stima mwerene hakuna stima boitha wena manjeka dairere weta jemio ine montabara total outside this area wena manje mautene kwa bakaithuru sauri yako na hakuna stima tunahitaji stima kuma marere Gembe North Petan Class Chabare wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro Urungamiri munene wa kiwanda kia mayani kia Githongo na ugete baina wirigiro bakwalu lorimi ba mayani kira zones chio kenda kongela machiara kuma kilo mwankuto mwaka nongelete na gwa bakambi yote ba mayani na njiraya Orthodox kenda kongela baita kemurimi mudhuri oki nandatoi kuringana mwerekerio wa Githongo Tea Factory no ana iskalagania augite na ni monto joka gitaka ni gutigiri bagwita na rimi manto ja kwanda majani ja meru jaja gwita kiro iningi tibaikira jani ja tene jaja gwita kiro inkai turaretere the most current crown ya majani ile produce plant yemwe bushi yemwe pa year about 4 kilograms wataja makoro jaja meri taita 0.5 kilograms to 1 kilogram Jega to encourage farmers babe na mayani jana makuru jaja mbiri jaja jeta 1960s bakore pari president new crowns yeje ita 174 nekenda to increase production ni betu jana bana to portion kidogo jana bana ta eucalyptus trees at hizo kondemwa ndo boko simuroji ibakore eucalyptus trees for your farms
particularly the marsh areas, and the majani. And by so doing, mrimi akaongera volume ya majani na factory kona hii mo majani. Na ora volume ya majani again to get the cost of production. What economies of scale. The bigger the volume, the cheaper it will be to produce. Akiwa ntibubu bokitha bwitethire muno no ntukithongo tea factory nikenda kwambiria uthibu bweru bwa majani Orthodox tea ira kwina maguri ya mega na ya mbeca cia murimi iketho ikiongereka ya kuthithia Orthodox tea itokwenda ku diversify from CTC or black tea no to Orthodox tea in the world market they offer very high prices. No to currently Orthodox tea per kg is about $7, $8 to $10. And in Kenya, to only 13 factories, it already in Orthodox line production. Muchoko na mera want to wanirite na more of the Rika. Ira ba consider ba kikora majani Rika. And like CTC, bara bias ba consider Rika na the Kara. Orthodoxy, if fecha to $7, $80, and black tea fetch what? $3. It is mono $4. Na nandi majani jaja ongereka ngarama ekwitho ekejathia eketho ekinama gituminya murimi akona mbeca nkuruki mbere murimi aketha majani tweza jairi mweri akawangwa na kurua mweri na akainga mweri lakini to witara murimi wantu kuthia quality kuwa turivu twenda kamuchoriro na ndo kwa murimi eketha majani 3 times mweri kagiajana no wa murimi wothe already volume majani iterie na yo kiojo volume ni iterie ya majani kilograms na ambia cheitia yuko atake murimi it means more money na business ya majani iko da murimi wetu au tuitite akambeta ndo ndakagwata more returns than even some other business people can employ people to expect boom this year. In fact, we are talking about boom ya bonus. The highest year utagwata kaire in this factory or in Kenya when you talk about the bonus or second payment. Othuri Murioki, Ori TV, Mutino Jwa Kangangi. Wendiana Huguri, Oreterine Wire FM 96.4 Rumuri Rwa Amero. Right, na nikumira tukutha twikahera gatanta kiendeto chetu nkatho na nchono ntuba kwithira awatanirite na batu na kinye kibera bonde bomba komedi ndeto inende nkatho na nchono inde karigana dine rando ya kuria kalono karigana oni nakalawa tori yetu chukuru engia ntubara kianire kumuno etawadinyaine ndo bandaga kalawa na eterengia we motojuri international Twabinya ine ikwari arwiro. Inyingi mnona nyatha ichi kwerile kwe marathon ndu kwiruro twenda ucha muno. Wetaro chekini na rwiro sacris kana ogumankunia ne ucha rwiro. Na ringi wetawa egg and spoon. Endu onto batu tutona nkale chio tumiro na luxury tutumaira ntongu. Ande brom tawithakia. Roba ingi ba kutura ntongu batora rwero ntongu chikone kenda ntongu luma ndo uchorero tegurukiria kala wambira muyo nkonye tura ntongu tutura ntongu tuga twambiria rwero ikuluma uchorero akibangi chikyo ya twete tumura ntego na kabubu ikorongoa twete tu inyaya o yawe mtu akoyambira ari murume tubuithi unda remeranda mwiraini kalawa akudura yekie no buntongu lume ichikone nyine iniwete kuina inambirete rone nka number 1 Dondo tu jerero inkona ara kwina muri kwina dhani iriona ni kunikiri Tarwani o max set go kalao jerero radiri arwa mbere batu chietu ikioya aramuthia mwarimu akwira kunora dhani uyo jukie chiko kyokore o kamatete agyo ntongu aku tibio bya kore ende amberia kore tebanda kuwa kala na rere amuru ntongu ndo chamania nwe murie Purity Richard no kare moneto madithia oroberwana ngeto Phineas imana
edo no tukubwa twachemania rukiri kimubango yoko kemurungu embere.